i da vam se zahvalim moje ime i u ime sećanja na doktora Đorđa Bastića, jednu od najvećih istorijskih ličnosti naše opštine. I sasvim sigurno da posao lekara nije nimalo lak. Koji su sve izazovi koje ljude koji odluče da se bave ovim humanim poslom čekaju, najviše možemo videti kroz lik, delo i rad doktora Đorđa Bastića. Darivati otadžbini sebe je najviše što čovjek može. On je svoj život darivao svom narodu, zaustavio koleru ovde kod nas, u vreme kada niko nije mogao da vodi računa o broju umrlih, pa eto ni u tačnom datumu, kada je jedna takva ljudska veličina kakav je doktor Bastić bio, i iz tih razloga nemamo pravo da ga zaboravimo. Siguran sam da svi naši lekari nose u sebi odnos prema radu kakav je imao Đorđe Bastić i humanost kakva je njega krasila. Ime našem domu zdravlja i odnos naših ljudi i nas prema njemu mora ostati onakav kakav i zaslužuje, i želim i voleo bih da se svakog 5. marta, jer tačan datum njegove smrti ne znamo, prisetimo jednog velikog čoveka koji je zadužio sve nas, jer da njega nije bilo, mnogi Srbobranci ne bi preživeli i pitanje je šta bi bilo sa našim precima. To ime još jednom slava mu i hvala vam što ste danas ovdje.